nastavku razgovaramo sa jednim od učesnika ovog protesta, aktivistom protesta JMBG i osnivačem Anti-Dayton grupe, gospodinom Nihadom Alečkovićem. Gospodine Alečkoviću, dobro večer i dobrodošli. Poštovanje, hvala na pozivu. Evo, jučer ste saslušani u policiji, poziv je naime za saslušanje ste dobili u svojstvu svjedoka, ali u zapisniku o saslušanju navedeni ste kao osumnjičeni. Kako ste vi doživjeli to ispitivanje? Da li ste tu bili, evo prema vašem nekom dojmu, u svojstvu osumnjičenog ili u svojstvu svjedoka? Ja sam se prije svega najviše osjećao tu kao prevaren, da se razumijemo. Iz razloga zato što sam pozvan upravo u jednom svojstvu, a završio sam u drugom. Prije svega naglasio znači da prilikom davanja izjave očekivao sam, znači i očekujem naravno u slučaju ako dam neku izjavu naravno koja se može okarakterisati, znači koja mene može okarakterisati kao osumnjičenog, onda smatram da bi vjerovatno takav zapisnik trebao da se završi. Međutim, s obzirom da sam dao izjavu koja me ne karakteriše tako, ne znam zašto je već u početku, znači samog ispitivanja, već bio pripremljen taj zapisnik sa potpisom osumnjičeni. Na kakva ste pitanja odgovarali? Kog tipa su bile pitanja? Pitanje je bilo vrlo konkretno i direktno, znači da li ste vi organizator, u slučaju odgovora niste, ko je organizator, da li znate, da li ste vi nagovarali građane na blokadu Skupštine, na blokadu saobraćajnica, da li ste koristili megafon, šta ste pričali preko megafona, da li ste nagovarali na nasilje i tako dalje. Znači, s obzirom da jako veliki broj snimaka postoji, jako dobro se može vidjeti da apsolutno niko nije nagovarao građane na nikakvo nasilje, ni na kakav izlazak na cestu. Ljudi su po prvi put reagovali spontano. Znači, prvi put su pokazali svoj revolt na onaj način, na očigledno kakav treba, a opet su ostali, što je najbitnije, dostojanstveni svemu. Znači, ostali su dostojanstveni, nije napravljen nikakav apsolutno problem i po tom pitanju, gledajući apsolutno svi argumenti se nalaze na našoj strani. Znači, stavili smo tu granicu i ta granica je jako dobro učvršćena, a posebno, nažalost, moram da naglasim smrću male Berine. Tako da, što se toga tiče, nemam apsolutno puno što da kažem. Argumenti su svi na našoj strani. U saopćenju se navodi da ste vi, odnosno da su svi aktivisti ispitivani o kršenju sigurnosti prometa. Vi tvrdite da je bilo i drugih pitanja. Je li tako bilo i sa ostalim ispitanih? Ukupno vas je 7, je li tako? Ja ne znam za 7 ljudi da je ispitano. Znači, znam da je bio Šemsudin juče i Feđa je bio prekjuče. Počeli su već da dijele neke prekršajne naloge, isto kako sam razumio. I ova bukvalno istraga koja se trenutno vodi se više kao o prekršajni nalog, znači o javnom okupljanju, tako da ne ide trenutno navodno krivična istraga. Na čemu će se to završiti, vidjet ćemo da li će se tretirati ovako ili onako. Evo, dakle, povod za ove proteste bilo je neusvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju. Konačno, evo, prije nekoliko dana ovaj zakon je usvojen. Jeste li zadovoljni ovakvim zakonskim rješenjem? Naravno da nisam. Ja kao predstavnik Anti-Dayton grupe naravno da nisam i smijem sigurno da kažem da govorim u sigurno velikom broju, u stavu bukvalno velikog broja građana iz razloga zato što ovaj jedinstveni matični broj, da kažem ovaj zakon o jedinstvenom matičnom broju koji treba da se nametne ovaj put je bukvalno djelilački, znači treba da podijeli djecu pri samom rođenju, da se razumijemo. Sam Sredoje Novče bukvalno počeo već da koristi termine, znači entitetskih granica umjesto entitetskih linija, što je već jedno narušavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta bukvalno Bosne i Hercegovine. Tako da pozivat ćemo se bukvalno na to. Državi Bosne i Hercegovine također isto po Dejtonskom ustavu faktički pripada. Znači sve ono što treba da održi suverenitet, teritorijalni integritet, političku nezavisnost i tako dalje. Ako se ti članovi ne budu poštovali, to je onda još veći opravdani razlog zašto Anti-Dayton postoji. Znači Anti-Dayton se upravo bori protiv takvih stvari i ako se nećemo poštovati, a ne poštuje se evo već koliko, od 1995. godine, onda će Anti-Dayton bukvalno isto tako pojačati svoje aktivnosti i dokazivati na svakom ćošku ove države da se sve apsolutno radi protiv države i protiv građana, a ništa za njihov korist. Evo kada već pominjete Anti-Dayton grupu, jedno pitanje, evo, kakva je saradnja sa drugim nevladinim organizacijama? Konkretno, evo, aktivisti organizacije zašto ne tvrde da vaša organizacija ne zna kako da artikuliše svoj protest, te da se zbog vašeg zadnjeg protesta 18. jula stvorila slika da je reakcija na štetne zakone simbolična i da gotovo i ne postoji. Dakle, citirala sam njihovo saopćenje. Vidite, zašto ne, zašto da? Ja kažem iz razloga, zato ja sam bio pred Skupštinom od prvog dana i bit ću opet. Sve dok se ne bude zakon usvajao onako kako treba. Znači zakon koji treba da bude u interesu svih građana.
ispred Skupštine smo imali mjesec dana ljude koji su dolazili, koji su prije svega znali prvenstveno šta je razlog, znali su problem male Belmine, određeni su ljudi bili tu iz razloga zato što imaju direktno problem sa matičnim brojem sa svojom djecom i određen veliki broj stvari, nažalost, građana je bio tu koji ne zna konkretnu dubinu u stvari problema jedinstvenog matičnog broja. A to je da taj jedinstveni matični broj mora biti na nivou države, a ne na nivou entiteta. Tako da naš izlazak neki dan kao anti-Dayton grupa je bio 100% opravdan. Mi se zalažemo za jedinstvenost ove države, za očuvanje ove države, za postojanost ove države i nećemo dozvoliti apsolutno ništa da se sprovede u zakon, bar onoliko koliko je to moguće. S obzirom da nismo registrovano udruženje, znači nećemo dozvoliti pa i kao građani jednostavno izlaskom na ulicu. Kako sarađujete sa drugim nevladinim organizacijama, da se vratimo na pitanje? Ne sarađujemo, bukvalno. Veliki broj sa možda nevladinih organizacija ograđuje od nas, dok veliki broj nas isto tako podržava. Znači, podrške ima, mi kao Anti-Dayton izaćemo podržati i svakog pojedinca i svaku nevladnu organizaciju koja se zalaže za očuvanje Bosne i Hercegovine i za povrat Ustava Republike BiH, koji je u suštini jedini legitimni Ustav Republike Bosne i Hercegovine. I podržat ćemo apsolutno sve, i pojedince i nevladne organizacije, ali u ovom slučaju jako malo ljudi se bukvalno, da kažem, usuđuje izaći na ulicu i reći ono što misli. Znači, više rade u onom smjeru onako kako im se svidi, kako im to donosi novac i tako dalje, tako dalje. Tako da se na te prozivke nevladne organizacije, zašto ne, apsolutno neću oglašavati jer nema potrebe. Anti-Dayton ima svoj stav, a to je cjelovitost ove države. Svi koji narušavaju ovu zemlju i građane unutar nje trebaju krivično da odgovaraju, da se razumijemo. Gospodine Alečkoviću, hvala vam velika za izdvojeno vrijeme za naš dnevnik. Hvala i vama na pozivu i svi skupa do Republike BiH. Hvala lijepo.